Isaso mingsero amgara lo FM kwamkela koronga ngisela station ko nhlekando kwamkela mingseri nakona ko Africa obulabula kamgana lo FM akomandela phela nakona ko Africa obulabula kusuka a studio 1 agyane rakufumela ku koronga ko yime kulunga kulota kurishana ikukhomele yini eka nhlekano kambe ngiyatela mingsero mema ngeko uyobula ntsena leswaku President Matamela Cyril Ramaphosa ubulabuli anda makungu ya mfumo lo wa nkombo democracy makungu walawo ya andlariwile hi President Matolo sesungaleshi vanhu va na matitwele ku hambana kawo kuna van'wana va yimela ba kuna so kuna van'wana va nga yimeki na swona ntwe murangeri wa MK va komisa timhaka leswaku kahle a ku fanele ku liwe leswi va swivitana ku agrarian revolution ku nga ku languta timhaka ta swa vurimi Afrika-Dzonga xivutiso ku va ku loko mi languta xa vurimi membatwile president va ka va kombisana ku Afrika-Dzonga it's a water scarce country va vurile ku tiko leri hina leri tiko leri fanele ri komba ku nkayivelo loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa mati xana timhaka ta vurimi ti endlisa ku yini van'wana va nga loko swo vulavuriwa hi van'wani a swi ta antswa kambe loko swi vulavuriwa hi vanhu lava a va ri ka mfumo va nga ndli nchumu loko se va ri tlhelo lerin'wana ku ri khobenge a nako swi hetela swi nga ha twisiseki xana wena u ri yini ke hi le ka 0860002543 u nga tirhisana mathebula gp@sabc.co.za so rin'wana hi tshama hi bula na mbulavuleri wa vuhosi ka Mkhari na ku yimela tatana Rismati Mkhari hi timhaka ta xiviko na ku bakanyeriwa tlhelo ku na xiviko ku na xiboho lexi nga tekiwa hi khoto lexi nga hetelela xi bakanyela tlhelo xiviko lexiya xi pfumelelana na va ka Mkhari ku ri xiviko lexiya xi nga ta xi tsariwa hi Ravumbirhi lexi xi nga hetelela xi tikuma xi kha xi tsariwa hi swirho swimbirhi swa ko panel liya ku nga ha ri hava professor ku nga lava a ku ri advocate Shirinda na manana Mupai vumbirhi ka vo va hetelele va tsala xiviko lexi xi nga hetelela xi fika xibakanyeriwa a tlhelo hi ndlela leyo kumbexana ku famba ka siku na minkarhi hi nga kuma mbulavuleri nakambe va ta angula hi twa ku va ri yini hi mhaka yoyeleyo handle ka sweswo a hi ku timingisiro mehe le ka 0860002543 le ku vulavuleni hi swilo leswi swi nga swa nkoka swilo leswi swi nga swa a ni kani lava rito ra Xitsonga ra ku vula quality yini quality ni pfuneni n'wina mi xi tiva kahle Xitsonga lexi n'wina mi hayi na hi xi hechako ni n'wina mi xi tivaka swa mampela hi la ku hi namuntlha mina na wena hi vulavula hi mhaka ya nkoka wa swilo mhaka ya ku va swilo ku ndliwa swo tiya loko ndliwa mapatu ku ndliwa mapatu yo tiya loko vanhu va dyondzisiwa dyondzo yo tiya loko vanhu va dyondzisiwa dyondzo ya xiyimo xa le henhla loko vanhu va tshunguriwa hi ndlela ya xiyimo xa le henhla loko vanhu va hakela timhaka ta TV license va hakela hi xiyimo xa le henhla na ko va kota ku tiva ku hi tindlela leti nga ta va ti hakeriwa loko a ha ri ka sweswo ku na mingiselo n'wana nga vulavula timhaka ta TV license i hetelela endla leswaku hi lava va hlangana va haxa wa Afrika-Dzonga lava nga ta va hi pfuna ku twisisa timhaka ta TV license se hi ta va hi bula na vona hlekani lowu kusukusela ka ntlhanu timinete ku bela ora ya 13 kona ka Munghana Lonene FM loko se hi vuyile hete ku bula na va TV license la vutisa we kwala nga kona ku hikokwalaho ka yini swilo swa hina loko hi swi endla loko vo languta patro kusuka a bandeli ri kop ri ya ka Malamulele hi rini ri karhi endliwa kusuka a Ilim ri ya a bandeli ri kop ri nga va ri ndliwa ra vunharhu ku ri patu rin'we xana incini xi tikisaka xiyimo xa muxakolo ke incini xi lava swilo swi nga swa quality sweswo hi ta vulavula hi swona loko hi vuya mahungu ya misava ya awara yan'we sweswi ni lava ku twa n'wangulo wa n'we hi mbulavulo wa President Matamela Cyril Ramaphosa n'we mi ri yini leswi va nga vulavula hi swona mina ku tshembela ke ka leswi va nga vulavula makanakana ke nako loko mi kanakana mi kanakisiwa hi yini mi kanisa rito ka 0657443911 kumbe mi bela riqingho ka 0860002543 na hi nga ta
nakambe 0860002543 umbe meta la mitukuma mikami kandisa rituka 0657443911 nongona kwa Africa wabula hileka mngana lona na FM makomba ndele makaleni nge ayi bulabula yona indlela yole kuna mingiseri na mutwa ikola lining kame angasengena mingiseri lo aline nkokeni chindani esungula eta ondisa mavengele ebe ita kota kubuya bulabula na bona kwa mahlweni irito eka lava va ri pfumalaka Africa wa vulavula This makes from Ghana on FM na kwa Africa wabula kam Ghana on FM kutisala kuona chicks suka studio 1 agiane nhlekan lo ilaba kutatwana le ka we ku ngwangulo wena uri yini eka timhaka leti ungatikoma usungula mingiseri lo nhlekan la ngar kona mingiseri Angar kona mingiseri la 0860002543 nongona kwa Africa wabula kam Ghana lona FM makomba ndlela shana ngwangulo wena uri yini batte yini ka we president kutwa ka we ta bulna ba economic freedom fighters laba bangeri bo beleka progressive alliance kumbe progressive parties laba bangata byala ku batitwele yabo bari imaka ya mbulavulo wa president kaba yamkeleni wana mingiseri lo nhleka Aye papa. Mbuke. Bato mingani. Bakala. Yemashi. Lokho bakuradlaya ni. Manejo. Ni mingiseri. Ninge lokho bakuradlaya mingeri ndlele ni kwala ka xikundu la na anikini langutisa mbulavulo wa president muni katsakanya ni ku khalangu. Xin'wana vuton'wini loko i lata xisungula i rhanga i vulavula mara lata yi veka hi matlhelo mambirhi loko ni twa thoni kumbe mavulavulelo na matikhomele ma president ku ri na lava va khaba mavoko ma zamala ku pandeka ni ti byela ku swi vula ku va vona swin'wani kambe hina vaakatiko hi ri swilo leswiya va lavaka ku swi lunghisa mbulavulo wo fana na ku lulamisa timhaka ta rihanyo swi leswiya hinkwaswo swi va nga rhanga va acknowledge ku ri no ka mfumo lowu nga hundza vachopetile kumbe ku thaja kambe hi leswi ni swi vonisaka swona muhashi loko hi ya mahlweni swilo leswiya hi fanele hi languta ku xipano lexi nga kona mata ku ni tibyeri ku ni ta vulavula namuntlha ni vulavula hi ti-individuals kumbe swimunuhatwa swo karhi ku loko mo teka munhu wo fana na John Steenhuisen ka department le anga ka yona loko va ku ona Max Redigo ku fana sweswi i munhu wa njhani na mina ni vona ingaku mfumo wa nhlengelo advantage leyikulu leyi ni yi vonaka hileswaku va ta xopaxopana se ku na ku tirha hi ku chava ku i ta voniwa kumbe hi ku tirha hi ku tiva ku wa tirha swi hambene swilo leswimbirhi se leswi hinkwaswo leswi ni nge vuli namuntlha ni ku swo boha va ta tirha kahle hi ku a ni swi tivi ku va ta ndlisa ku yini kambe loko ho swi tikisa sweswo swi nga xiswona ivi hi vulavula ku i ta khayimana kumbe ti khayimiwa hi ku nkhinkhi wo tirha khalanga a hi nkhinkhi van'wani vo tswariwa na vona mara naturally kumbe hi ntumbuluko ku tele malova mara hina hi fanele hi languta ti-administrators vafambisi va mabanani na ti-HOD laha hansi ku va swi twa leswiya swa nhlengelo hi ku ka mfumo wa nhlengelo a swi fani na loko ANC ri yoxe i nga ta ku ni khera mandate kumbe ni fambisa kungu ra phati ya mina sweswi i makungu ya timali to karhi na to karhi mara ni nge vi negative because test ya kona hi ta yi vona first 100 days hi ta va hi khe hi vulavula ka munghana lolene ku leyi endli swona loyi a nga ndlangi swona hi ta katsa na premier ya Limpopo ka first 100 days mara sweswi a hi languteni ka national ku yi ta tswala homu muni kumbe ku ta va nhlanga muni leyi nga ta huma i ku langutela mara hi khe hi languta na marito na maendlele ya kona hi ku hetelela loko mi yi langutele khalanga mi fane mi yi languta ku hi nga yi languti ku fana na njeti yi nga na mavala mo tala yes i vanhu vo hambana vo huma ka tipati to tala kambe loko hola ta swi endla swi va poyes loko yi ya kha yi ya ku chayeni administration leyi hi khe hi ri na ku tlula laha leswi a hi rilisa swona kambe a hi nga swi lavisi swona hi leswi ni swi vonisaka swona mahaxi no akhensa swinene ku va mi tena tlhelo roro lero ku ya ku engeta swona income 0860002543 nongona ku ya Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela xana n'wangulo wun'we wi mi ri mi khomete timhaka kwala mi nga koho un'wana mi yingiseri loyi nhleka khalanga mpfukeni hi vatomi ku hi papa hawa na hina hi pfukeni
Khensa swinene ningotwa mo va ku khuleleni no khalanga mina ano tsangwa mbulavulo wa president ku ya hi mina ni nga yima na man'wana mavandla ku na nchumu xo khomeka va nga ta na xona lexi mina ni nga ku xi endleni hala ka mapengo hi busy na ku hi 67 minutes leya Nelson Mandela e busy le ku tlineni lawani ka muti un'wanyana busy le ku va nghenisele na fanxara manyunyu lawani hi le ku va pendeleni a karhi va hlantswela leswi ni nga vula ku swona ni vona ku swi ri na nkoka ni nga vulavula ku hi swona aka radio namuntlha leswi ni nga vulavula ku hi swilo swo tala ni ku president ni va twini va ti ni ta va ni karhi ni va hembela ku na nchumu xo khomeka va nga ta na xona a ku na nchumu xo khomeka ni ta vuya ka leyi mi nge le ku endleni sweswi kambe a ku na nchumu xo khomeka hi ku hamba yingiselangi kumbe a ku na nchumu xo khomeka hi ku leswi va nga swi vula mi vona onge swi nge endleki leswi va nga swi vula hinkwaswo i vunwa ni nga mi nyika xikombiso sweswiwani ku va na crisis yin'wanyana va hi byela ku ri no ve le ku tholeni ka mufambisi wa electricity hi nge hi pfuki hi va na ti-problem ta gezi namuntlha sweswi ni vulavulaka na n'wina va ni foneri ni Johannesburg va ri a ku na gezi tindhawu to tala va kombisa ku na load reduction se leswi vulaka ku ka ha ri ku hembela vaaki loko va byela ku minduku ku ta cinca leswi na leswi ku ta endliwa leswi na leswi ivi na swoho hinkwaswo ka swoho sweswi dlina swi nga endlekangi na siku na rin'we tatsona ku hava na nchumu va nga xi vulavula xo khomeka leswi va nga swi vulavula hinkwaswo ku va ku tixengela vaaki ntsena ku swi tiveni ku na ha ri kona miri Ramaphosa ni nga president a ku na nchumu xo khomeka va nga xi vulavula i ncini lexi mi nge xi nga mi susumeta kumbe tikuma mi kha mi endla sweswi mi nge mi nge le ku swi endleni ni twa mi vulavula mhaka ya kahle ya ku mi le ku pendeni mi le ku ndleni mi ndlela va mani ni le ku endleleni ka ndyangu n'wana wa ka Mathonsi lava tiva ku rhotela dambe ri le ka va Boti Malaji hi le ku va pendeleni va lunghisela muti wa ka vona ku saseka na voho va titwa va ri lavanene tikweni va titwa va ri lavo hlawuleka na va ri na ndhawu ya kahle yo tshameka yo vonakala hi swona ni vona ku swi ri na nkoka sweswo because of loko va pfuka nampundzu va kha va lerisiwa ku tana mi ta hi keta va dlina va nga nyikiwi na nchumu so mina mahlawuli nto swi nga ni khomi kahle ni ku hi karhi le ku tshameka ya zavalaza hi pfala mapatu ku tana mi ta pfuna vaaki sweswi ntsanana hi nga na swona swantswa hi swi teka hi swi nyika vaaki hi pambulela na vona hi hanya na vona vutomi byi kota ku famba byi ya mahlweni ni mi twini mingiseri nkhensa swinene nkarhi wun'we no inkomu khensa 0860002543 van'wani va ri a hi twangi nchumu van'wani va ri president kahle kahle a va vulangi nchumu n'we mi ri yini kahle kahle 0860002543 un'wana mingiseri loyi nhlekani aye na vasho aye papa hayi leswi va nga vula hi president hikuva president i xivulavuri mina hi vonele ra mina tani hi vonele ra munhu hi vonele ra munhu mina ta hlamula leswa president leswi va nga vula tolo mina ni ri ni hlamula ni vula ku president va vulavule nchumu a swi twana leswi va nga swi vulavula mi nga ri va ri ka government of national unity ya president va huma va ri ka cabinet lekotla swo tala leswi va nga swi vulavula hi leswi va kala va swi vulavula na loko va nga si va ka government of national unity hi ngo vula ku a va endli swi humelela hi ku va tlhe va swi khongela va swi vula ku leswi swi endliwaka sweswi ni nga swi vulavula swi ta endleka ene mina leswi ni nga vulaka xo i nge tsakisi vanhu hinkwavo i nge swi koti hinkwaswo leswi nga ni tsakisa va tlhela va vulavula hi timetros leti hi tona ti nga ku va na yini na vukorhokeri migangeni va vulavule ngopfu hi leyi ya le phekwini va ku va tsakela ku hi leyi le phekwini yi vuyela leswi a yi ri xiswona na khale Durban mativa Durban a ku ri ndhawu yo tibasela yo saseko ku tlula leswi ni nga twa muhaxa karhi a vulavula siku ra mina pheta ku kun'wanyani na mabyasi yo lingana na bilu a ya ha cheletiwi hi leswi va nga vula president xin'wana xi nga ni tsakisi a mina ku vula muhaxi kumbe a nga vulangi ni nga swi twangi kahle ku ni na tintwela xin'wana va nga xi vula siku ra mina president va te ku ta thoriwa vanhu lava nga na vuswikoti eka ti-municipality leti kumbe ka ti-metros leti hayi ku teka pelu ka Ncindani kumbe mani Brett Khalanga hi ku i tiveka ngopfu hi wireless na nongonoko wa yena wa ku duma kambe loko i tsala Daniel i fanele sungula hi capital letter D swi twala na leswi i swi tsalaka na leswi i swi hlayaka ku ta kumeka vukorhokeri xo hetelela va xi nga ni tsakisa ngopfu i vincincanisane eka continent loko mi langutana Afrika swicela swi yisiwa matiko ya le handle swi ka swi tekiwa kwala tiko ra hina that's why va te vuxaka byi kahle va vula na marito va ma tirhisela tindzimi to hambana president wa mina la nga vulavula i vulavule kahle vulavule nchumu a ku munhu i munhu hi van'wani vanhu hambiloko mi swi twile swi languteka tinhla swi yingisela
ataku hi nga cukumeti ndzhaka ya kokwani Mandela leyi va nga hi siyela yona a ku vula president sweswo ataku ta marito ya mani lama ni tolovele ku ma vulavula hi minkarhi hinkwayo ya Martin Luther Jr. eka loko va EFF vete va va nyika lembe rin'we va Government of National Unity mhaka leti nga vulavula hi kulukumba dokodela John Hlophe va ku xipidi xa president i tsalele Helen Zille a tsalela president khale va tiva speech na ku titsalela nge tsaleli president Helen Zille ko va vutswaka na opposition nge va kaneti i mavonele ya vona ku vele ka opposition bench I can't. Xoliso Lefty urumele email kama thebula dp@sabc.ca le ya ifambelana naswona lesibula okay ntabuya ka yona leyo Xolise ay kutumisa mngana no FM 0860002543 nakona ku Africa wabula ile ka mngana lona na FM makomandela hintala le shana wena uri yini kwalonga ko komekiti timhaka ke muhashi kusuka kusukela ni ri na Africa wabula ndzi tshama ni twa mburisano wa murhangeri wa EFF ematshan'wini ya kona hi twa xandla xakwe Floyd Shivambu a ni kombela ku basisiwa eka vandla ra EFF kumbe ko va xiboho lexi nga teka hi president wa vandla hikuva ha n'wi twa eka switichi swin'wana hambi ka ti-community radio station kambe lexa hina a hi se tshama hi n'wi twa really is worrying factor ni kombela mini basisa kumbe nhlangano wa vuhaxi wa SABC balo mi yirisa ku va mi bula na yena ke anta kombela nhlamulo eka n'wina na mufambisi wa xitichi wa n'wina Makwena Mavunda kusuka Mbawula Range mi nga va ku mixana mi yo hlwela ku swikuma mina loko ni sungula nongonoko wa Africa wa vulavula mingiseri ni vulavula na yena tatana Julius Malema kwala ka nongonoko wa Africa wa vulavula ni tlhela ni n'wi ntsundzuka ni n'wi recordile ka swin'wana kambe khale mpela kambe naswo loko hi va landa va economic freedom fighters va hi nyika vala va hi nyika ku vo hi ku yini hi ku hi nga pfumeli hi ku hayi loko mi nga hetiselanga swimani hi n'wina mi seketela ku economic freedom fighters loko mi ri kwele tinhlengeletani va byele ku hayo a hi twa ku twa le ka munghana lona hi ni ndhawu a hi langi na hi langi na hi fika hi ku hi la ku vulavula na economic freedom fighters na namuntlha hi va byeriki hi la ku vulavula na n'wina va economic freedom fighters va hi niketa yelo hi nga ta vulavula na yena endzhaku ka tinhlokomhaka leta mahungu se hi nge langi kambe hi amukeleni tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we hi twa ku mahungu ya awara yan'we ya ta emisekweni nhlekani yan'we hina hi rito eka lava ri pfumalaka Africa wa vulavula a ni kombela ku kwala ka MC ni ndla ku mi hi vutisela ku xana loko ni ya ka doctor ni buka ku ri la ku ya hariwa matihlo a mhangweni doctor yi ni nyika phepho hi ku hari vo phepho leri ti ta ya after 5 years loko ni vutisa ku iya after 5 years njhani a ku layeni yi lehe ngopfu hi nga ni byelani ku kahle ku hala matihlo swi za swi teka 5 years ya nga za ya fa musi ya nga si lunga vona mhaka leyi mi hi vutisela vo hi ta yingisela kwala ka radio ku za swi teka 5 years ku ndliwa njhani ku humelela yini tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Africa wa vulavula hila inga kona mingisero mgana Lona FM kutisela nakona kwa Africa wa vulavula ka mgana Lona FM ila kubulana shiro sha economic freedom fighters tatana Anthony Matumba ehleka ni mamkereli ka mgana Lona FM ehleka no muhashi na vaingiseli va mgana Lona FM tolo president Matamela Cyril Ramaphosa ava kha va vulavula ivi n'we tani economic freedom fighters mitikomba mi nga tsakisiwi mbulavulo wa president hi byele mi twe yini n'wana a va lo nghenisa a swi ta va kahle loko president va lo teka disk ya sona ya vona ya last year va nghenisa yona ku tlanga yona va nga ti le parliament because va lo repeat leswi va nga swi vula last time so leswi va nga swi vula ANC lose from 57% ivuya ka 40%. Iso swi va nga swi repeat. Va lo eda there and there va komba DA ku ri vona va ta
va ta implementa tipholisi ta DA and swi vurini na tolo ni ku president va ta vula hi swin'wana hi swi vitanaku inclusive economy loko va heta ku vulavula hi inclusive economy ya DA va ta vulavula hi massive foreign investment ku ri va ta attracta ti-foreign investors and va ta vulavula hi export va lo fika va vula exactly sweswo so a ku na leswi nga cinca va lo confirma ka DA ku sweswi mina ni munhu wa DA ANC sweswi i DA ya vanhu vantima kambe loko va kha va kombisa swikombiso leswi va kha va kombisa ku sukusela ka ku tumbuluxiwa ka mintirho ku sukusela ka timhaka ta ku ku ta fanele ku va na ku tirhisana ku hetelela ku va na mintirho hinkwaswo sweswo miri a va vulangi nchumu vo vulavulela DA vo vulavulela DA because president va te bona va hi xikimo lexiya xa president stimulus fund va endla mintirho ya 2000 a ti vutisa ku mintirho ya 2000 kwihi because state SA va ri South Africa a yi endlanga mintirho yi lo luza mintirho lava a va tirhaku sweswi a va ha tirhi sweswi loko va vula ku ri va tatisa mintirho South Africa i ta njhani mintirho ya kona hi concentrate ka exporting ti-raw material ta hina mintirho i ta njhani hi concentrate ku ri hi ta vitana lavaya va nga hi colonizer va Britain kambe kwala ka ku exporta ti-raw materials va vulavurini mi tivete hi ta lava ku swilo hinkwaswo leswi nga koho swi hetelela swi tumbuluxiwa kwala Afrika-Dzonga hi yo mhaka vete loko na ha tsundzuka kahle ka mbulavulo va tlhela va kombisa ku swi vava ngopfu ku vona kha hi rhwala dust hi yisa ka ti-ports ta hina ku yi exportiwa ku ve loko yi kha yi fambisa swi exporta mintirho ya so a mi swi twangi sweswo Matumbu Moashi va lo dribula vanhu ende va nga vulavuli ku ri hi rhwala ti-role material hi tisa a hi vuleni swa ntiyiso hi vula tipolotiki ta ntiyiso a ni ri tikhampani leti ta ku mayina laha i tikhampani ta le handle so a hi hina hi rhwalaku hi yisa leyi tipotoni hi vona va mayina va rhwala va yisa kaya a ni ri na leyi ku nga dlayiwa vanhu a yi ri Lonmin swi vula ku ri London Minerals so va London va rhwala ti-mineral ta vona va rhwala va tiyisa London ku ri swilo swi cinca laha South Africa hina hi fana na Dubai swi vula ku ri hina hi fana ku ri hi owna ti-mineral ta hina loko hi owna ti-mineral ta hina hi ta kota ku teka ti-decision ku ri sweswi ti-raw material leti hi lava ku ri ti-process wala so yi nge fiki mi fika ka Anglo American mi ku mi nga rhwali ti-mineral va ta mi byela ku ti-mineral ta mani because the mineral va ti rhwala va ti yisa kaya so as long as the mining company ti owniwa hi ti-foreigners swi vula ku ri ti-foreigners ti ta rhwala ti-mineral va yisa kaya unless hi cinca ownership le Dubai va tiphina oil ya vona because vo decide ku ri hi endla petrol hi leyi hi va nyika oil i ri petrol kumbe hi va nyika i ri diesel vo decide because va yi owna kumbe swin'wana leswi a va ta va swi vurile hi swihi loko a vo lo mi yingisela n'we tanihi economic freedom fighters hayi na loko va lo yingisela vanhu va vona va ANC a mi ri Moashi mi mi byela swin'wana laha a va vulanga nchumu i international relation ku ri hina hi yima na Palestine va nge swi vuli because va swi tiva ku ri valungu lavaya va DA a va lavi ku twa nchumu i Palestina va yima na Israel so ntirho lowu a wu endliwa ku yiwa international court yini a va ha vuli swona sweswi va miyerini because a va chava ku ri hey loko ni lo vula sweswi valungu va nge swi lavi so ma swi tisa ku ri a ya ha ri president ya ANC because ANC i tirhe ngopfu ku ri case leya ya genocide le Israel Palestina iya le mara sweswi a va vulanga nchumu na xin'we hi Palestina so ma swi twa ku ri sweswi a ya as vanhu va ntima a ha ri na president DA i tekini va vulavule na hi timhaka ta NHI na ku simekiwa ka yona loko a ku ri timhaka ta ku tekiwa ka ku DA yi tekile swi vula ku na ya va fanele va nga vulanga nchumu hi ku loko mo tsundzuka DA yi tikomba yi nga tsakisiwi hi timhaka ta NHI Moashi leswiya swa NHI loko mi lo hlaya policy leya
mi ta swi vona ku ri laha ka tlangiwa because NHI swi vula ku ri government i lo yi byela ku ri hina swa health swi tsandzini hi la swa swibedhlele swi tsandzini hi ta mi nyika mali ku ri mi ya ka private sector xivutiso hi lexi private sector i na matimba na ku ri i nga kota ku hi nyika health services ve nge swi koti na loko hi ku hi na mali leswi a hi lava ku ri ku endliwa swona hi lava ku ri mfumo loyi uya xibedhlele lexiya swa xibedhlele xa Giyani xibedhlele xa Malamulele xibedhlele xa le Ilimu xi nga vi ti-referral hospital loko mi ya a mi lavi ku ya mi fika mi tsaleliwa papila va ku famba ni mankwini every time because a ya na swibedhlele hina ho va na ti-renke ta swibedhlele because loko mi fika ma referiwa ku ri mi ya le so NHI a yi lavi ku twa nchumu yona hina hi lava Tatani Matumba, loko mi nga vulavula tani economic freedom fighters mi ku khale ka president ni nga ta khale ka president Cyril Ramaphosa va fanele va lutisa disk ya malembe laman'wana hi ku leswi va nga swi vulavula a swi cincangi va lo cinca laya hi ku lava ku tatisela DA van'wani va nga mi vutisa ku na n'we EFF leswi mi swi vulaku vanhu a va swi lavi hi yo mhaka mi kuma ku tinomboro ta n'we loko se mi fanele mi votiwa a ti tlakuki loko hi languta lembe leri loko hi pimanisa na malembe lama nga hundza ti ya hansi se kahle swi vula ku na n'we leswi mi nge a va fanele va vula swoho vanhu a va swi lavi mi ri yini n'we muhaxi vanhu vo tala va ku EFF yi hansi hina hi ve na problem ya KZN loko mi lo langutisa le i Free State ti-vote ta hina ti increasini loko mi ya le Eastern Cape ti-vote ta hina hi tirhe kahle loko mi ya Western Cape mi ta kota ku ri hi tirhe kahle na le Northern Cape hi la hi lo biwa ku ri last time KZN a yi kume 326 so loko hi vuya this time hi ya hi kuma around 80,000 so ku increase ka hina ka ti-province tin'wana swi underminiwe hi ku decrease le KZN because loko this thing ya MK a yi nga preparang ku ri ku ta va na MK i teka a lot of votes ta le KZN so in terms ya ku ri hi decreasing hi lo biwa le KZN so loko swi ta ka maendlele ma swilo ma swi vona ku ri sweswi parlamenteni hi cincini vanhu va hi byeri ku ri hina hi lava ku ri mi vula kahle mi tshamini mi ta swi vona namuntlha ku ri Floyd a va banjani a ba swilo swa yena kahle njhani a ha lwi na valavala a ya phuxiwi so because hi yingiserini ku ri vanhu a va hi byeri ku ri hina ha mi rhandza mara leswi mi xi endlaku ka parlamente swa ku holova na president mi yima mi endla a hi swi lavi so hi va yingiserini vanhu so president a va yingiselangi vanhu because vanhu loko va huma ka 57% va ya ka 40% vanhu va ri leswi u swi endlaku a hi swi lavi ende swa ku vava hi lexi muhaxi ANC i voteliwa ti-rural area mara a yi concentrate ka ti-rural area i concentrate le dorobeni le Gauteng le vanhu a va nga yi lavi kona because sweswi le Gauteng i kume 30% mara yana ni Giyani le va nga tiki mati va votini ngopfu vanhu va Giyani leyana ni Vhembe le vanhu va Vhembe va votini ngopfu a ni tivi ku ri Sibara na Sibara Vavenda na Vatsonga ku ri va lo rhandza yini ka ANC mara ka the whole country vanhu lava va nga votela ANC than anyone else i vanhu va Giyani Malamulele na Vhenda hinkwavo mara loko mi cheka xipixi lexiya a ku na xin'wana na xilo xin'we xa ku ri danki ni yi voterini va ya le tidorobeni hi kona va endla service delivery chekani na masipala lowu va nga vulaku hi kona va vule hi masipala wa eThekwini leyi i teka ti-vote from ANC i yisa ka MK laha Giyani va lo teka vanhu va Giyani I'm sure loko va ku a hi vote namuntlha va ta ku hi votela ANC mara a va vulangi hi Giyani a va vulangi hi Venda mara hi va vule le va nga voteliwa kona so ma swi vona ku ri vanhu lava a va yingiseli vanhu lava va va votela mina an hleketa ku ri ku ta va na massive construction that will be taking place vanhu va Giyani va kuma mati as soon as tomorrow mara vanhu va Giyani va lo vota vanhu va Venda va lo vota hi
timhaka ta swivara na swivara one day maybe ta va endlela meeting ku vanhu va Venda vanhu va Gaza mo hi rhandzela yini ANC because a hi milawu. Matumba Nemetri khetsi nkarhi wa n'wina hlayiseka. No dude I khetsa swinene mingisoro mgalo FM lava mkhayibula na vona inkulukumba Matumba va suka ka Economic Freedom Fighters va kha va hi nyika xifaniso xa ku ka va nga enitseki hi leswi mbulavulo wa president n'wameri 0860 002-543 hindlela yoyele loko via maungula msaba ya awara nyangwe bula na sesi Sylvia Tladi basuka ka TV licenses se ta ka bula na bona kwala ka Mngana Lona FM ka ba ateka tsungurero 0860 002-543 kumbe ka disarito ka 0657443911 ayeni ka mingseri hitwako n'wameri yini mbatwi ba Economic Freedom Fighters iba n'wana va nga banda ro kaneta hindlela ile n'wameri yini kwala mngako ayamkeleni loyi armingseri wo sungula ndaka loko ibulena tatana Matumba vito ra bona I Anthony nhlekani mi amkeleli ka Mngana Lona ehlakani muhashi wa hina hu murhandza swinene ngopfu mi pfukile mara hi pfukile minjhani valungu hi pfukile mana namuntlha se hi nghenile manjeni moni unta mbulavulo wa president ne president va vulavuli kahle ngopfu a swi tiva ku ri swin'wanyana swi nge endleki hi nkarhi wun'we mara ni rhandza ku nduduzela xiphichi xa president opposition party i nga vula ku a ti vulavula a nga vulavulanga kahle hi ku tihlo leri nga na jealousy ri nge tshiki na siku na rin'we ri voni xi xa kahle xo saseka xilo xin'wana na xin'wana ka tihlo rero a xi kahle se va kombisile swi swo tala ngopfu hi ku sweswiwani va swi vonile ku ri ANC ya hina hi rani 30 years ku nga ri na nchumu xa ku cinca se GNU liya a va kha va hi vulavulela president va swi vona ku ri munhu wo tlhariha wa cinca swilo mara munhu a nga tlharihangiku u ta tshama a khomelele dzandza ro bola for example u nge vulavuli wa ha ti associate na va Zimbabwe ku swi vona ku yi file wa ha vulavula hi ku no i fanele va ya vanhu va ntima swi ku yini look from 1980 tiko leri is damage i languta na matiko lama ma nga na vanhu va ntima mara somebody is still sticking ka dzandza ro bola se loko mi languta muhachi ay futhi kambe dzandza ro bola i mhaka yini la i mhaka ya ku va hava valungu n'wina mi vula ku yini mi vula ku murhi wa muntima I mulungu kumbe mi vula yini kahle kahle a swi vula sweswo se ni famba hi mikondo ya Jomozono u te murhi wa munhu wa ntima I mulungu swi vula ku van'wani va swi vona hi ku le Zimbabwe yi be a very good example xikomba xi lata hi komba ku ri hina vanhu va ntima loko ku hi famba hi xina nge vi na develop yi nyika picture hi Zimbabwe se loko hi ta loko hi ku DA la ka GNU ni twa vanhu vo tala va vulavula hi ku no DA Cyril Ramaphosa yena a nga ha ri a ya ri ANC DA yi voteliwile ku fana na tiphati tin'wana na tin'wanyani leti a hi ya ka voting hinkwenu loko mi languta liya EFF yi tshiki ngopfu komba ku vanhu va yi lavi se u rilela yini ku vanhu va ku lavi u criticize lava lavaka ku hi vanhu se u nga very bolo kanganyiseka KZN kahle vanhu va va lava bolo ka va nga swi vuli ku na MK va ku swi vula kwa a ku voto kwele va nga kanganyisiwa kona a ku nga votiwa MK ntsena a ku votiwa na tiphati leti tin'wanyana se sweswo is not va nge vuli ku volo kanganyisiwa volo ka va nga va lavi vanhu na loko mi languta ka tiprovince letin'wana for example a hi tekeni Limpopo laha yona n'winyi wa yona a sukaku kona a va votiwangi vanhu lava mi kuma ku ri ANC yi kume tiphesente ta le henhla ya leyi va yi vulaka ku ANC ya Ramaphosa a va hi laha phati liya o va ku loyi a kha vulavula a ni phela va hlongola laha ka EFF loko wo endla nga ku wa yi criticize ku fambi vo tala ngopfu so
u fane a sasekisa mara loko ni langutile mhashi vanhu a va vi na mihleketo ya ku DA ANC na tin'wana leti swi votiwe hi vanhu ku fana na vona loko vona va nga winangi a va winangi va nga criticize swilo leswi va languteka nga ku DA lo ti yisa yeso or Ramaphosa n'wina va langutana ni famba hi kwini a swona sweswo a va votiwangi va DA. Ela nga ko mingiseri wa Mngana Lona FM mingiseri ni khomeli ku va riqingho ri kavanyete vhengela ai ana twa mbulavulo wena uze undla ku ni nga ha koti ku va ni landzelela na nkarhi luwa ku vona ku se mavhengele ya fikeleli kambe mbatili wa kha vulavula un'wana mingiseri wa kha kombisa timhaka ta ku a va tivhoti ti fambise sweswi ti nga fambisa xiswona hi ndlela yaleyo a va lo tiyisa va DA ku ya amahlweni 0860002543 inongana ko Africa wa vulavula ka Mngana Lona FM makomba ndlela hi tweni n'wana mingiseri hi twa ku ye u khomete timhaka eka nomboro ya leya kumbe kandziyisa rito nkandziyiso wo nga hundi minete na so tiyisisa leswaku ku twala wena ntsena eka nomboro ya leya 0657443911 hi ndlela leyo hi ta va hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena u ri yini kumbe hi bela riqingho ka 0860002543 n'wana mingiseri hello nhleka Hayi minjani botet epfokele minjani botet na ipfokile akhenza mereni laba EFF va nga vuli ku va biwe KZN hi ku a va nga tivi ku ta va na MK a yi lo endliwa hi siku ra tivhoti yi endliwa ka ha ri fomu ka ha ri na nkarhi before ku va na tivhoti se na vona a va swi tiva ku se ku na phati yo karhi leyi ya ku yi khopita na yona ene na vona lava a va ri ku vulavuleni laniwani swo boha ku va vulavula swilo swa right ku le ka EFF xa tsema swi hloka swihume one mistake get up mina leswi swi nga vulavuriwa toho hi president ku na lexi xi solaka ni vona kambe loko muku xa tsema xi hloka mi vula ku leswi va nga swi vulavula tatani Matumba a hi ntiyiso ku ya hi n'we ku ya hi mina a hi ntiyiso vo va ku pretendeni ku a ni va swi tiva ku loko vo fika va vulavula swo ka swi nga ri swona va ta ya boardroom mi twa ku hayi va resign kumbe xani va hlongoriwile se va ya joyina yin'wanyani party se va boheka ku va endla leswi va swi tivaka ku swi ta sirhelela ntirho wa vona hayi ku leswi va swi vulavula swi suka mbilwini a swi suki mbilwini vo chava ku mi ta vula njhani swa mbili swi tshikeni hikuva ni swa hlupha hi ku hi nge swi koti ku swi vona ku leswiya swi suka mbilwini kumbe swi suka a swa mbili swi tlukeni a hi languteni miehleketo ku i ncini xi nga va ku xi kha xi mi hleketisa kumbe xi mi fikisa ka miehleketo yaleyo ya ku leswi va swi vulaka va vulavurile phela xivangelo xa vona va kombise timhaka ta ku loko president loko a vulavula leswi va swi vulavula a swi tikomba swi kha swi va yamela hala ka DA swi tikomba swi kha swi lava ku tsakisa DA a va vulavula nchumu hi timhaka ta ntirhisano wa Afrika-Dzonga na matiko ma le handle na ti-foreign policies ta vona kumbe ku tshikelela timhaka ta ku Israel yi fanele yi endlisa ku yini kumbe yini a va vulanga nchumu ku ya hi va EFF se loko ku ve n'we makaneta mi ngo kaneta sweswo leswi va swi vula a hi ntiyiso kumbe i ntiyiso hayi mina ni ta ku a hi ntiyiso botet a hi ntiyiso ku komba ku na vona ku lomu va nga hluriwa kona a vo ka va nga ri ku tirheni kahle a va fanele va endle ku lomu ya va nga hluriwa kona va tivhoti ta vona tivi a henhla swi komba ku na vona a va tirhangi kahle a va pfunangi hi nchumu leyi va nga hluriwa kona xin'wana botet na tigirigiri ta n'wina leyi hayi se ti le kususiweni tigirigiri ta mani hayi ni vula tigirigiri hayi se ti le kusukeni va bizi na tona botet ku na xin'wana ni kombela ku xi vutisa mani a ni tivi loko ri ku mina nhlamulo a ku tlangeliwa siku ra Mandela tona hi minkarhi yo tala loko ku va birthday ya OR Tambo or vo Chris Hani or ku va swin'wana swi tlangeliwaka swa vona va komba na masirha ma vona
mara why hala ka Mandela sirha ra kona since a hi ri tivi ku sirha ra Mandela ri njhani ku endleka yini hambi ku ri birthday ya yena a hi ti tshama hi vona sirha ra Mandela ku endleka yini Botshetho se mi hehla ku yini ku tsuka ndeka mi vutisa ntsena ku hambi si tshama la sirha ra Mandela ivi mi tlhela ni vutisa hi ku ku na swin'wana ni nga tshama ni swi hlaya a ni sure ku hi swona swa ku no Mandela u love va n'wi dlaye hi 1985 a khotwela ku ri na munhu wo fana na Mandela se ivi va teka misa luya ku va yena a ta va Mandela hi ku chava ku vanhu va ntima va talwa hi ku loko mi swi cheka aka kosi wa yena loko nkarhi wa ku bokisi ri ya hansi tikhamera ti suka a hi swi tivi ku ri hansi or ri yehla hi ku na hi birthday ya yena kumbe ku tlangeliwa kana se tshama va ku sirha ra Mandela hi leriya mara lava n'wanyana vo ntsha sisulu loko vekiwa swiluva ni vona loko ve va n'wi dlele hikokwalaho ka yini kwala ya loyi va nga n'wi dlaya hi 18 ya le n'wembula ku yona sirha ra ri nga vekiwangi kona laha a ni kwala va nga n'wi dlaya kona swi vula ku swi vula ku kwala va nga n'wi dlaya kona Robben Island va seleteli ku halaya luyani loko se a lovini Mandela lo hi we Mandela va rhwale ntsumbu wa yena va wu tlherisela kaya ka wona hi ku na family a yi swi tiva yi nyikiwe mali nemetri a ni tivi ni ku yini ma ni tivi nchumu mina u tiva ku Mandela ni n'wi vonini a ti kwala Giyani ku program director ku ri Chabalala MR khale ka xandla xa nhloko ya xikolo a hanya ntomo va tsundzuka va ri kwala Giyani Stadium Mandela se loko ri nga swona a right na hi ta ku yini na hi tivi nchumu hi la ku twa we 0860002543 ni ri loko biya mahungu na misava hi bula na Mantladi la hi vulavula na vona hi mhaka ya ntirho lowu nga koho lowu kha ku langutiwe ka mhaka ta ti-TV license ku na vanhu va nga na swivilelo na swivutiso hi mhaka yaleyo se hi ta ringeta ku lava tatwa ku swindlisa ku yini kambe a hi tweneni loko hi nga kuma muyingiseri wun'we hi nga siya emahungwini ya misava ya awara yan'we 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula hi ndlela yaleyo a hi koti muyingiseri wa mina 0860002543 xana wena u angula ku yini eka nhlekani lowu khomete timhaka nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene Hello papa Hello Botshetho minjani Hello Botshetho iko minjani pfokeni alla ku vulavula ta president leti hi titwini ku vulavula ka yena a hi ku sungula Botshetho ku pfuriwa parlamente hina vanhu va ntima ho ka hi nga swi twisisi ku humelela yini parlamente loko yi pfuriwa vo hlamusela ku ri sweswi leswi ku ta ndleka lexi na lexi tanihiloko va ku tiyusi leswiya swa timasipala va ta hoxa vanhu lava nga qualification swi ku yini na mamati mara va karhi va swi rhifera kwini aka 5 years ku ri na vona loko va sukini va byela tiparlamentara ku sala ni mithluveka hi ndlela leyi a va vuli ku swi ta ndleka namuntlha mindruku rini sweswi la ka xihoko every 7 o'clock every hour gezi ra famba laya va ri i load shedding mara leswi a lava ku vhota load shedding a yi nga ri kona sweswi yi vuyela ka xihoko hi ku hi votini sweswi leswi se hi la ku nga tala load a yi vuyangi ka xihoko yi vuyela ka n'we mi nga hakeri ku gezi a mi xavi gezi se va ka Eskom gezi leri va ri tisaka ka xihoko na leri tirhisiwaka a swi vulavurisana ni ta mi byela na timhaka ta mintlhontlho leyi hi hlanganaka na yona ka vutomi bya yena bya siku rin'wana na rin'wana na president ku va kha va vulavula hi vatwini va kha va vulavula mina ni lava ku vutisa xivutiso xin'we xi nga xa nkoka swinene ka wehe ni mbutise rito ra Xitsonga ra quality ku quality va kha hi vulavula yini ku tiya ka swilo i ku va swilo swi ri swa xiyimo xo amukeleka i ku va swilo swi ri swa xiyimo xa le henhla ke ku za ni mi vutisa leswi ni lemuka swimbirhi leswi ni kombelaka kumbexana loko a wu vulavula hi swona loko hi kha hi hetisa nongonoko lowu namuntlha ku ri Ravuntlhanu
kumbexana swi ta hi pfuna ku na vanhu va nge le ku akeni tiyindlu sweswi ku na vanhu va nge le ku akeni tiyindlu sweswi loko va kha va ake tiyindlu ta vona loko va kha va famba endzhaku ka nkarhi ngopfungopfu leti ta ti-double garage leti endzhaku ka nkarhi i kuma se ti kha ti petseka swi vanga yini swi swa muxaka lowa swi nga va swi khumbana na timhaka ta ku lava akaka va swi koti ku aka kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalano ke loko hi vulavula hi magondzo mapatu ya hina man'wani ya endliwa ka 2 man'wani ya endliwa ka 3 man'wani ya endliwa ka 4 ku ri patu rin'we xivutiso ku ta va ku ri ku hi nga va hi nga hi fika njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo ku patu ri endliwa ko tala president Tolo va vulavule hi timhaka ta ku Afrika-Dzonga yi ta va a construction site ku sukusela a Musina ku ya fika a Cape Town amadorobeni ni le matikoxikaya kambe xivutiso lexi ni vutisaka xona ku swi ta koteka ke loko ku ve swin'wana swilo swi ndliwa ka 2 ka 3 ka 4 hi ndlela yaleyo ni lava hi languta kwalano mina na wena loko ho fambisa sweswo ni nga tsaka ngopfu mina na wena ni lava hi fambisa sweswo mina na wena ku magondo ya endliwa ka 2 hambi RDP ta akiwa tin'wana kuma akiwa ka 2 tshama hi va na mhaka yin'wana leyi vulavula hi le ka Mamatatana hi le Caledon lava ngete ku akiwa RDP ivi ku tlhela ku akiwa RDP futhi mama a yi tsundzuka xitori lexi se a hi buleni lava hi vulavula hi timhaka ta ku va hi aka kumbe hi tirhisa kumbe hi endla kumbe hi famba hi swilo leswi hi nga ku loko hi tshaminiku i swi swa nkoka hi ku president va vulavula hi timhaka ta ku akiwa ka ku tumbuluxiwa ka mintirho leswi nga swa nkoka swinene loko ku tumbuluxiwa mintirho leyi yi vuyerisa yini hina tanihi maAfrika-Dzonga loko akiwa switirhi kumbe ku akiwa miako leyi hi vuyerisaka yini hina tanihi Afrika-Dzonga loko ku veni muako lowu ta akiwa namuntlha munduku hodloka muako lowu ta akiwa namuntlha munduku wu tikuma wu ri ka xiyimo xo xolexo a hi ku tumikisa ro mene le ka 0860002543 u nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela yaleyo kambe hi nga se endla sweswo a hi sunguleni hi twa ka xiphiqo lexiya xa n'we mi nga vulavula hi xona xa timhaka ta TV license hi twa ku kwala ka timhaka ta TV license xiyimo xi ri yini hi fike njhani ka xiyimo xa ku munhu nga hetelela a tikuma se a yisiwe kumbexana a yisiwa ka credit bureau na ko hakeriwa ku se Sylvia Tladi hi vo hi nga ta bula na vona nhlekani lowu loko se hi ta ku bula na vona ni ta ri teka riqingho rero hi bula hi timhaka leti ni vulavulaka hi tona ta ku va hi endla swilo leswi nga tiya leswi nga ta kota ku hi vuyerisa tanihi rixaka ku endla leswaku endzhaku ka malembe ya 10 lama ya taku hi va ha ri na swilo swa kahle leswi hi swi kombetelaka tanihi tiko hi leswi i miako ya hina ya Afrika-Dzonga i mapatu ya hina ya Afrika-Dzonga i mabiloho ya hina ya Afrika-Dzonga tolo ni fambe hi le ka patu leriya ra le veri le kwi i Sikhuphokuvi ni ta vuya ka swona sweswo ku na muyingiseri lalanini la nhlekani i nga rami a ku na muyingiseri ku nga va ku ri na se Sylvia va fikini tindani kwalani a va si fikani loko se Sylvia va nga si fika a ni ta ku kumbexani ni fanele kume muyingiseri wun'we ivi hi ta kota ku twa ku lava se Sylvia vo va ri yini i nhlekani ya kumbe hi voho se Sylvia hikokwalaho ka yini va nga ri ku okay va fikile se Sylvia good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Good afternoon. Thank you. You will forgive my ignorance. I'm very far. I'm in Giyani, and my producer is in Polokwane. So I thought maybe he was bringing me a listener first before he brought you. But be that as it may, how good are you in Xitsonga, Sylvia? Oh, not at all. I wish. No, don't worry. I will work on that. Soon you will be a stronger speaking person. We called you here today because we had a concern, or we received complaints from our listeners after we shall have spoken to the Minister of Communications. We were talking about the issue of TV licenses, and they were raising a lot of complaints. Let me see if we cannot play one of the complaints that we got from our listeners before we can get into it. All right. I can. Malume mini baba teka na namuntlha and then itwinga ku loko a ho va na privilege ya ku va yingiserini after comment loko ta va vulavuleni a swi ta hi pfuna swinene tanihi vaakatiko especially aka TV license
la ka TV license ni na message mina so ka yin'wanyana ya tikhampani leti ti koxaku tihakelo loko account va ku ri yi handiwe over vana ti hi tona ta swi veka njhani laha va kombisaka ku ni kolota mali ya ku tala ya TV license and ni fanele ni yi hakela so loko va fona va ku ri confirma date of death ya wena before hi nga ya amahlweni na ku va hi vulavula hi ta kota ku va shoko hi na munhu wa right ni viye ni confirma se va nyika the amount leyi ni kolotaka yona so ni lava ku ta vutisa kahle kumbexana ku lava ta twisisa kahle loko ku ri swi nga koteka ku ri mi hi kumela this information ya ku na swi na ntiyiso ku fika kwini ku ri government ya hina kumbe whoever loyi a nga responsible ka TV license ku loko vanhu va nga hakeli a tekiwa hi endliwa over account ta hina hikuva swi ya dlina swi endla ku ri vaakatiko vo tala va la Afrika-Dzonga va va na ti-bad record hala ka timhaka ta swikweleti hi yo sungulela kambe xiphiqo yini kwalano a ni ya mi hakeli loko mi nga hakeli ivi mi hendiwa over xiphiqo xa n'wina yini sweswi malume a hi driver's license xikombiso a ni ya renewiwa loko i nga yi renewiwangi swi vula ku va yi suspend a hi swona loko swi vula ku a wu nge chayeli patwini ku ta va yi khome license leyi yi nga Okay. All right. So, Sylvia, that was our listener on the day. He was talking about the issue of TV licenses. Maybe let's start there. His main complaint was the fact that when they've missed payment for TV licenses, they will be handed over. And once they are handed over, they are unable to solve the problem or the impasse because they have sent from one pillar to the other. Can you give us a process maybe as to what happens when a person did not fulfill his or a mandate to pay the TV license? All right. Before we get there, I think let me just explain the process a little bit deeper so that our clients can have a bigger understanding. So your TV license has to be paid once every year. All right. So when you have to pay your TV license, you will get notices from TV licenses reminding you. Normally, we send these notices a month before your payment is due. And then we have a period of 2 months in which you will still receive communication from us informing you that you have not made a payment, you've missed your deadline, and therefore you are going to get penalties that will accrue, which ultimately results in an increased balance for the client. 60 days after you've not paid your license, it does get handed over to our debt collection agencies, right? So we have a process with the debt collection agencies, which is that our systems are integrated, so they are able to see in real time the amount that you owe and how long you've owed that amount for. They are also able to send you a statement or an invoice should you require that. But I will also want to explain where the penalties come. The penalties are levied, and this is in terms of the Broadcasting Act. When you miss your payment, the month after you've missed your payment, you will get penalties being loaded. So these penalties are either for late payment or for not making payment at all. And they are levied on a monthly basis, but only up to a limit of 12 months. So we cannot levy penalties for one invoice beyond 12 months. However, in the next year, when your license is due again and you still did not pay, for example, 2023, you will get a new invoice. If you don't pay it, then you get penalties again on a monthly basis. So these are legislated penalties that we levy, and according to the legislation, it is 10% of your license fee. So 10% will be added on a monthly basis or on a yearly basis? On a monthly basis. The reason for that is that should
the client interrupt the penalties in the process. Say, for example, your license was due in May. You did not pay it. You will get a penalty in June. You will get a penalty in July. However, in August, if you decide to pay, then the penalties will not be levied going forward. So it sort of interrupts the payment process. The only thing that we, in terms of the legislation, that we must ensure is that we only levy penalties up to 12 months and not beyond that. So one invoice will get penalties. If that invoice is not paid, it will get 12 penalties. And then the cycle starts all over again in the new year, because in the new year, you are getting a new invoice, although the 2023 invoice and penalties remain unpaid because your license fee must be paid annually, once every year. Now, when we look at, can we zoom in into numbers and be realistic now? The TV license, it's how much? And we're looking at 10% of how much on a monthly basis after you shall have missed your payment. The TV license is 265, right, for the year. Yeah. And which means that the penalties will also be 265, because that will be 26 Rand 50 every month for 12 months. So ultimately, you have a balance. If you don't pay the first year or the second year, then you have a balance of 580. So it's basically 265 license fees and then 265 penalties, which equals to 530. Now, another question that was coming in from our listeners was the issue of what exactly are they paying for? Because I ended up explaining, but I think it would be better if it was explained to from your side, from your department. Maybe you can better explain to our listeners. Why would they need to pay TV license? I understand legislation does require people to do that. Apart from that, let's just emphasize the fact that TV license is a legislated product, right? It's a legislated requirement. But not only TV license, I mean, the Broadcasting Act basically governs the SABC as a whole. All right. So in terms of all these legislation is that when we collect TV license, ultimately the revenue or the monies that are collected from that must be used to fund the SABC's public broadcasting services. Right. So that's the end goal. However, where it starts is that every person in South Africa who has a television set, so your relationship begins with you getting your hands onto a television set, must pay license fees, right? And if we have to break it down in layman's terms, it comes with the enjoyment of exactly what the SABC delivers to you, education, entertainment, information on a daily basis. Right? But in terms of TV license, your relationship starts with you having a TV set. So we wouldn't ask a person who doesn't have a TV to pay TV license. So then your responsibility begins there, right? Understanding that ultimately the license fee is used to fund our public broadcasting services. Maybe they were okay. Maybe people were bringing in these questions to help us as the SABC to say, how about saying people assist us to fund our broadcast? Because I remember on the day I said to my listeners, even the money that I get paid for on a monthly basis, the very same TV license does contribute because it funds everything in the SABC. And some were saying, yeah, man, we would pay as long as it's like that, because
man, with TV, some of the TV programs don't cover us. I'm a Tsonga speaking person. We only have news twice a week. And. How about expanding the net, says Sylvia, and say, no, man, you're also paying for this program, Africa Wola Wola, and. Look, the reality is that is who we stand for as the SABC. But I want to also make the listeners aware that when people don't pay TV license fees, it means that the SABC is unable to fund their needs in all languages, right? So the lack of TV license fees then results in us being unable to give our South African citizens every program in every language, no matter how many times they want to. Because all of these requirements, there's always financial resources behind it. You know, you have to pay for every program that is produced. It's even more costly if it has to be produced in multiple languages like we have in this country. So the costs there are quite high. And the only way we will be able to do that is that if people really comply and honor their responsibility by paying license fees. So the less license fees we have, the more difficult it becomes for the SABC to broaden whatever content programs that we are giving to South African citizens. So the more we can get, the more we will be able to do. Now let's come to the logistics now, because from time to time I'm broadcasting from a remote studio in Guyana, and some of the listeners would even come here and say, how do I go about paying my TV license? And I'll give them an SMS number, but they would not be very happy because I gave them an SMS number. They wanted me to give them or to show them a place and say, go there and pay. How do they go about paying for their TV licenses, and where can they get more information about how to pay for the very TV license? All right. So we have over 11,000 pay points in this country. And our pay points are full circle, starting from the post office, your day-to-day retail shop, Pick n Pay, Checkers, Woolworths, you name it. And then we also utilize the banks as well. If you want to make a deposit or if you are able to do an EFT, you can also make payments on our website, the TV license website. You can make a payment there as well. So you were actually very correct, and I applaud you for that, to give our short code SMS, because there you can send either your ID number or your TV license number to check your balance, right? You will get a response within 30 seconds, and it will inform you whether you have an outstanding balance or you don't, right? But in order for you to be able to make payments, we've had promotions on radio, particularly on radio, where we promote our pay points. So these are campaigns that are ongoing, that we religiously do and communicate to our clients, to our license holders, where they can make payments. Our website also has a list of pay points where you can make your payment. But the summary of it is there isn't any way in South Africa where you will not be able to make a TV license payment. Nowhere. Every month you buy groceries, you go buy your groceries. It doesn't matter where you buy them. We are there. It's ShopRite. It's Pick n Pay, you name it, we are there. Boxer, we are there. You can even make your TV license payment at all the Boxer stores. So you can make a payment. I'm left with a minute, says Sylvia. The long and short of it. Do you have pillar and post when a person needs to pay a TV license, whether he or she has been handed over or not?
Can you repeat that? I was saying, do you really have pillar and post? Because they said we're being sent from pillar to post. Okay. Do you have those things as and when a person needs to pay TV license, whether he or she is handed over or not? There shouldn't be any pillar or post. The incidents where I have seen there will be people being sent from pillar to post is in instances where people do not respond to requests for documents, for example. There are times when people would say, but I haven't had the TV for 3 years. Right? So in order for us to remove you from our database so that you no longer get correspondence, there are documents that we require: a simple affidavit, which is also in terms of the legislation, which will detail what happened to the TV, for example. But ideally, there should not be anybody being sent to pillar to post. The answers or the responses in terms of what are the requirements should really be straightforward and simple. So Sylvia, you can still thank you very much for your time. We really appreciate it. Enjoy your weekend. Thanks so much. Bye-bye. I can. Wala ba ibulana bona mingserom kana no FM se Sylvia Tadi la ba ibulana bona kusuka ka SABC TV license sekare ava ku munanga ku hayi bani susala bani isala aya ke the TV license leti ta ipfuna mina na wena na rixaka hi ku angarhela ku va hi vuyerisa nhlangano wa hashi ku va u kota ku va u korhokela ku ya amahlweni swi na nkoka sweswo hi ta kota ku nyika swilo swa xiyimo xa le henhla hi ku swi pfuna yini swi pfuna na ku na me loko ni ya le eka ku vulavula na vathori ni ku va ku loko va ngetelela va chelela handle ka na tshika se ivi mi kuma ku swi kota ku antswisa swilo hi yo mhaka mi kuma nkama n'wana mi kuma ku mi lahlekela na hi vahaxi va nkoka hi mhaka ya sweswi swa ku va mi nga hakeli ti-TV license a hi hakeleni va ka hina hi kota ku pfuna kambe mina ku vulavula hi timhaka letiya a hi vulavula hi tona na ku teka riqingho rero ka 0860002543 kambe ni swi pfumeleni ni sungula ni kuma nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya vumbirhi ivi kusuka kwalano vuhumelerisi wa mi yime kulunga ku teka riqingho ra wehe hikokwalaho ka yini hi va na mapatu yo ka nga tiyi tiyindlu ti hodloka hi ku ka swi nga akiwanga swi tiya i mani hi xihoxo xi nga va xi ri kwihi kambe sweswo hinkwaswo a ndzaka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi anga Pret Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhuluku ku ya fika ra vuntlhanu. It's also means I'm going to FM. I'm going to Africa. I'm going to come on FM 0860002543. I bully never can. Tinju tile ko hodlo keni. Kuna mintlhontlho tala ngopfu leyi vona kulomu amakaya hi ndlela yeleyo. Tinju muna aka double garage ya yena andaka nkarhi kuma ku se ya hodloka. Patu rindziwa. Mavona loko ya le ka Nkavela. Loko ya si. Hi mtwenini xiphiqo ku nga va ku ri yini i nhlekani mi amukela ka mugara lone Butswati papa mativa la ka xiphiqo xa mapatu ku humelela yini Butswati loko ni swi langutile hi vimehe mapatu a ya fiti ka xikontiri xa sweswi ku xikontiri xa sweswi i fake hi xona lexi ya ku xi endla tinghozi to tala hi ku xindla micuva yo tala xi ri xikontiri xi ri fake kati loko a vo endla ku va hi fakela tiphevhini hi tona leti tiphevhini a ti ta hunguta ngopfu tinghozi ta le mapatwini loko ni swi langute kahle xikontiri lexi a mi ni twisisanga na swilo so xivutiso xa mina i ku hikokwalaho ka yini swi nga tiyi a hi vuli ku hi swihi swa nkoka leswa nkoka hi ta vuya ka swona kambe mhaka yinkulu ku lexi xi nga antswaku hi xihi hi ta vuya ka swona xivutiso xa mina hikokwalaho ka yini swi nga tiyi hi laha ni nga kona okay ku va ni xi nga tiyi xikontiri Butsphete minute wa kahle xikontiri lexi fakiwaka a ka ha ri original xikontiri lexi a xi fana na lexi a xi fakiwa hi va ka Pikal ku va fake ya xikontiri hi lexi loko va xi faka n'hweti leyi taku timovha ti va ti ba micuva xi ya xi tela magodi ku tlula na loko hi famba ka gravel ma swi vona lexi fakiwaka
Nemetweni papa, nemetweni. 0860002543 ndala le ayi kuthi mingiselo wena lawa yibula ayi very mintshe lo sungula ngavula iri xikontiri lexi nghena ku xi nga va xi nga ri xa mampela ayi ti wena ku angula ku xaka ni mi amukeri ka munghana lonene ayi butat papa mina mpfukeni ayi pfukeni ngobona pfukela hi boleni mi ri yin'we butat ni kombela ku angula nyana xitsongo nyana kuna xikontiri lexi xa N1 lexi xa khale xa cement xa concrete lexi ya xi vona lexi xikontiri lexi a butat before ku ta nghena nyana mfumo nyana lowu nga kona a nkarhi lowa sweswi xikontiri lexi mi vula yini ku mfumo nyana swi vekeni kahle mi nga ku mfumo nyana sorry butat before ku ta nghena mfumo lowu a ku ri na xikontiri lexi xa concrete lexi xa xo tiya lexi xikontiri lexi xi humesiwile butat loko mo lava ku cheka mi sure anti toll gate yo gcina loko ya nga ri ya kaya xikontiri lexi xa ha ri kona na la ka freeway ya hina kusukela la South Gate nyana loko na hoxisi ku ya hala vo Kroonstad ku ya hala xikontiri lexi xa ha ri kona butat xi tiye ngopfu xikontiri lexiya so ni ti vutisaka ku kahle xikontiri lexi a xi humeseriwa yini hi ndlela leya ku kahle xikontiri lexi xi tiyini xi kahle xi na quality mara xikontiri lexi fakiwaka sweswi a butat a swi lasti xikontiri lexi a swi lasti xikontiri kambe mi vula leswi ni swi tivaka xivutiso lexi ni xi vutisaka mi le ku hlamuleni xoho xivutiso ni ri hikokwalaho ka yini xa sweswi xi nga tiyi hi laha ni nga koho sweswi loko ku ri ku xikontiri loko ku ri ku munhu aka yindlu hikokwalaho ka yini yi hodloka i xivutiso xa mehe xexo na tisemende leti tirhisiwaka butat munhu mi kuma ku i fana instead a xava swilo swa quality swo tiya swa kahle munhu a xava swilo swo chipa just ku lava ku save hi corruption chain xi xo sungula lexi nga kona mo especially ka timhaka ta mapatu ne i kuma ku kumiwe thendara yo xota vuswikoti ivi xa vumbirhi phela ku fanele ku tlhela ku va na vanhu lava va pasisaka patu rero na ti-engineer tona teto na to i vanhu lava bribewaku ku pima ku hi ku ya hi sickness ya xikontiri lexi munhu yaloye a fanele a xinga u kuma ku ko va sickness yitsongo mara i ta kuma ku yi pasisiwile come back after 2 years kumbe endzhaku ka lembe rin'we xa hluphuka na hi mpfula ti-pothole hi sweswiya hi na hi ri ka layini ya va hlomela va khakhani hi xota xikontiri mara xikontiri xi tlhela xi antiwa futhi rhawumbirhi eka kusuka a Giyani ku ya fika aka Thomo leswi vulaka ku a hi fane na hina hi endleliwe xikontiri mara hi ku ya hi ku kontraka yo sungula yi endle xikontiri hi ndlela ya wrong mali yi tlhela yi vuyela futhi hi handla xikontiri leyi dileyaku van'wanyana ku va kuma ti-service leswi vulaka ku na to tikontraka leti ti kumaka mintirho a ku fanele ku va ku ri na service agreement leyi ti fanelaka ti yi sayina ku a hi ngo xikontiri lexiwa xi tshuka xi kwandamuka in a period of 5 years va fanele va xi fixa for free matwisisi ku va na ti-channel leti va fanelaka va ti ko va na channel of corruption ku dyiwa timali ku vuyisiwa swilo swo karhi leswo ka swi nga pfuneki vaaki leswi nga yiseku helo hi endlisa ku yini ku huma ka manyana yo karhi ku endla swilo swa wrong ku nawe i jini ma yi vona Between Kesile Mingserome. A swi hlwelangi mana a swi hlwelangi 0860002543 ati yaloyo a ri wo hetsela ni nga se but Daniel va hlwelangi va kwala onge kun'wana munhu a swi tiva ku ni ta va lava ni na vona la but then kusuka ka Beltit kambe ni nga se vulavula na vona ku na un'wana mingiseri lo nhleka aye khalanga papa mi njhani Ipfukile njhani khalanga epfukile ya loko hi vulavula hi quality hi vulavula hi level of strength so loko va vulavula hi ti-construction loko swi ta ka government ka ku yi constructa infrastructure mhaka ya ku save leswi endla ku infrastructure ya hina yi nga tiyi yo fana na mapatu i mhaka ya ku save because va lava ku tirhisa material wa weak for va kota ku save for the personal benefits because loko se stala ka lava ba material so na mitwa mila ku ya ka tiyindlu ene na swilava na sweswo kambe a lava ku twa loko muku material wu weak mi vula yini ku semende loko ni chakula ni tsoteka hi semende hili yi va weak hi maka yini material khalanga loko a ngeni loko kombisa xikombiso lexi xi ta ku mihleketo ya mehe i xi xo fana power bank
va ta mi byela ku ti nga va ti ringana hi maakekelo hi shape na size ti ringana mara storage xa so swi nga ringani so the strength cement ti nga va ti ringana hinkwato i ti 50 kg mara the strength ku leyi tiye ku fika kwini mi kuma ku leyi tiyile and ku ya hi level ya strength swi famba na price so government kumbe varhangeri va hina va ta prefera ku famba na leya ya lower strength because they will pay less ku va kota ku save loko va save va kota ku chela xikhwameni ai tsekeni government ai teni ka n'wina wa tiyindlu hina va tiyindlu loko swi ta ka hina va tiyindlu i mhaka ya ku mene akako ni lava ku save and the cheap labor yi famba na quality vanhu va ku tala va rhandza cheap labor ku va ta kota ku a ni spenda ngopfu mara at the end va hetela va struggle because cheap labor loko munhu a ku i cheap nkarhi wun'wana u kuma ku a nga na ntokoto na leswi ni endlekerini mi kuma ku xi petseka laha ri sungula ku petseka bad laka a mi xave malantele a mi nga langutanga malantele ku na swin'wana verin i SARS a SARS in SABS i swilo swi a mi langutini ya a ku nga ri mhaka swona khalanga vanhu lava a va ni akela a va nga ri na experience and ni tenta un'wanyana wa mutirhikulori a ni advise ku loko va aka xilo lexa va rhanga va aka layini yin'we yi oma mindzuku va aka maybe yin'we yi oma va tlhandleka hi ku ya hi ku siyerisana ku na nongonoko wa malandzeleriselo ku hi famba hi nongonoko lowu loko va aka patu ku fanekele ri gandziwa ri ya hi nongonoko se va nga tirhisani swona Kutamente ni khensile swinene tlhelo rero imani ya mavhengeleni a hina ni mavhengeleni hi ta vuya hi yisa mahlweni budeni va kwala na vona ni ta ku bulanyana vona la kumbexana va nga hi pfuna hi hundeni laha la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona wa twa hi leswi endlaka a hi swi sukeli hi ku tisela vativi va ta ku hlamusela hi yo mhaka sweswi ni khome budeni la budaniel se nga reta twana me pokeri bude e pfukile ngwana bude pokeri mina ri tura kahle hi kokwalaho ka yini nga ri tura n'we ri la ku twa kahle ku tlula ra mina swi ta disa mintirho bude hina ka Afrika wa vulavula ha vulavula hi kambe a hi vulavuli ntsena hi lava vativi va ta kota ku pfuna ku hlamusela va yingiseri va hina a hi kaya sweswi swa hina swi tiyindlu ta hodloka a hi sunguleni ka swi swa nkoka n'we mi tirhana na swona tani hi build it kumbexani byeleni build it i build it le ku bude i build it ye le Giyani ne le ka Malamulele okay a hi yeni mahlweni loko va nkoka wa ku xava swilo swo tiya hi wihi na ku hi swi vonisa ku yini ku leswi tiyi okay inkomu budphet na ku xeweta eka vayingiseri va nongonoko lowo hisa swinene mina ni ri Daniel Nkuna budphet loko hi vulavula hi mhaka ya nkoka wo xava swilo swo tiya i ku ri munhu u endla project kan'we a va a hetini ku na ti-project tin'wana a vuton'wini kumbe ku na swikweleti swin'wana a vuton'wini leswi loko i kula i swi tiva ku ni fanele na aka yindlu tanihi ku ikhonomi ya hina ayo va leyi nga ka xiyimo xa le henhla ku fana na matiko man'wana lama hlayiwaka hi ti-economist i fanele i swi tiva ku loko ni akini aka checklist ya vutomi no fika ni xi tshika ni swi tiva ku se ni hetini se ni tlulela ka swin'wanyana tanihiloko vutomi byi ri na swiyenge swo tala minitwi ni khani kaya la ku na mimfungo yin'wana yi vonaka loko ka hi xava swo xava swilo swo fana na ti-SABS SANS i swini i swiyenge leswi swi kotaka ku swi kambisisaka ntikelo na ku tiya ka switirhisiwa leswi faneleke swi aka budphet hina swiyenge swinharhu leswi namuntlha ni lava ku vulavula hi swona ku na SANS leyi vuriwaka South African National Standards ku na SABS leyi vulaka ku South African Bureau of Standards kasi kwala henhla ka sweswo ku na ISO budphet tanihiloko masiku lama hi ku boosta ti-economy tin'wana kuma ku na swilo swo tala leswi hi swi exportaka na ku importa so SABS yi fanele yi chekiwa kumbe ku tiya quality yi fanele yi chekiwa matiko hinkwawo ku na rito ISO leri vulaka ku International Organization of Standardization hi ndlela yin'wanyani
SABS tanihi South African Bureau of Standard I membara ya ISO leraku loko swilo swi importiwa swi ta swi chekiwe from international la swi ta ku hi kona ivi loko swi nghena la South Africa ivi swi fika swi buwa xigandlo sa SABS ku endlela ku swi famba swin'we Buthphethe. It's so mingisa romgana Lona FM na mavutana na ibu Daniel Nkona basuka ka Build It Giyani na Malamulele vale ku hi pfuneni makala ya kha hi vulavula yona hi mhaka ku hina ta ka Afrika wa vulavula hi ringeta hi tindlela hinkwato ku lava vanhu ku va ta hlamusela vaaki ku kota ku tiva ku va yisa ku yini mahlweni se a yiseni mahlweni a ntivi na ku pfumela ku n'we tani hi Build It Giyani na Malamulele mi xavisa swi swa nxavo wa le hansi se loko xivutiso ku ri ina mi swi kotisa ku yini hi ku hina laha hi ri hi lava swilo swa quality kumbe swi swa nxavo wa kahle leswi nga ta kota ku tlhela swi endla ku swilo swa tiya sweswo swa koteka Buthphethe ku na ntirho wo tala lowu tirhiwaka ngopfu lowu vanhu vo tala va nga wu voneki loko xi xavisiwa kumbe ximakiwa kumbe xitirhisiwa xo aka xi ta fika aka floor ya Build It Giyani na Malamulele ku va ku tirhiwe ntirho wo wukulukumba swinene hi ndlela ya ku lavisisa kusukela ka tikhampani to hambanahambana leti ti importaku na leti ti manufacturaku la South Africa ku va hi kambisisa ku lexi loko hi xava hi nga xi kuma hi mali muni loko hi xava swi ri 10 loko hi xava swi tele hi nga swi kuma hi mali muni hinkwaswo sweswo ku va ku ri ku endla leswaku hi kota ku xitoko xi fika kumbe nhundzu yi fika hi nxavo wo chipa Buthphethe leswaku na ti-customer ta hina va kota ku save kwalano ni nga yi veka hi ndlela yaleyo. Vo Daniel Nkona va suka ka Build It Giyani na Malamulele nhlekani lowu ka hi bula va hi kume kha hi kaya hi timhaka ta ku hi le ku akeni swilo swi ka swi nga tiyi hi ndlela yaleyo mi va twile va ku hayi va swi kota ku tani hi Build It va mi xavisela switirhi leswi kumbe swixavisiwa leswi swi nga swa xiyimo xa le henhla kambe va kha va mi xavisela swona hi nxavo wa le hansi ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta xiyimo xa ikhonomi ya tiko ra hina hi ndlela leyo Buden a hi yiseni mahlweni la ku tekela vayingiseri hina hi tibulela timhaka ta hina loko ho tshika hi salele hi nkarhi loko ka hi nga salele hi nkarhi swi ta vula ku vayingiseri va mi nge koti ku nghena kambe a ni ku mi nga si famba mi vulavule hi timhaka ta Giyani na Malamulele se xivutiso ku ta va ku xana ma tinghenelerisa ka migingiriko ya tindhawu leti mi korhokela ka yona mi kota ku vona ku phela laha i ndhawu yo hisa i ndhawu ya njhani i ndhawu ya yini sweswo swa ku taniya ha swi endla Buthphethe hi nga va hi nga ri khampani ya kahle loko ka hi nga swi endli hi ku ya hi Build It in general yi na xiyenge xa under 13 soccer tournament leyi hi endlaku timhaka ta ku dyondzisa vana va ha ri vantsinini ku tinghenelerisa ka mhaka ya swa mitlangu kumbe ya swa vutiolori leswi ko tala mi kuma ku n'wana u hetelela a kota ku twisisa ku nga ri mina ni nga swi kota ku tlanga bola and ku va swi endliwa hi xikongomelo xa ku minduku un'wana wa vana a tikuma se career yena yi ri ka sports ha swi tiva ku vana lava va nghenelisaka eka mitlangu a va kona eka swidzidziharisi leswi tiko ri rilaka hi swona Buthphethe ku nga ri khale ngopfu ni ta nyika xikombiso ku endla fun run na Layer School la Kremetata kwala Giyani la attendance Buthphethe a yi ri ya xiyimo xa le henhla hi vone vatswari va ta leyi a ku ri ngopfungopfu fundraising mara hi vone vatswari va ta va xikombiso eka vana va ta nghenelela va tsutsuma va ri karhi va swi tiva ku a va wini nchumu lexi nga hi tsakisa hi ntirho lowu ya hinkwawo i ku va vana va kote ku va vona vatswari va rhangela hi xikombiso ku va kota ku twisisa ku ri vutiolori bya laveka evuton'wini but then ani n'wina mi timi ta hi pfuna ku hi twisisa timhaka ta ku xava swilo leswi swi nga na swilo swo fana na va SABS SANS ku ndlela ku hi kota ku loko hi ake tiyindlu ta hina ti tiya hi mani mina mi khensa mina vanhu lava va ta kota hi pfuna la leswi ni mi khensaka swona na ta mi khensa hikuva ni mi nyika nkarhi mi byela vayingiseri lava nga yingisela sweswo ku loko hi ku Build It Giyani na Malamulele hi vulavula hi Build It leyi nga kwihi na ko minkarhi ya n'wina ya ku tirha yi tirhisa kwihi Inkomo Buthphethe Build It Giyani loko munhu a nghena hi site rele section E ku va languteni na yona loko a nghena kwala Ben Store kwala henhla ka traffic circle Build It ya ka Malamulele loko munhu a suka hale Giyani a nghena ka Malamulele 500 meters before four-way stop
just after top T munhu jika nghena ka voko ra xinene 200 meters u nghenini ku na tibodo to khanya swinene buthpete ta red and white leti hambi ku ri vusiku mi nge ti hundzi hambi loko va ku milayite malayiti ya dim ti tsakisa swinene hi leswi build ti nga yi kumeka ku kona nkarhi ya ku tirha buthpete hi Musumbunuku ku ya fika ra Wuntlhanu hi nghena hi awara ya nkombo nampundzu ku nga 7 o'clock hi chayisa 5:30 hi Mugqivela hi nghena hi 7 hi chayisa hi 2 kasi hi Sonta na public holidays ha kumeka hi nghena hi 8 hi chayisa hi 12 na nhlekani. Ene mina lexi ni tsakisaka hi ku hi build it hambi ni to hlongoriwa hi ku ni ta va ni tsuvule kambe mani tsuvula ku mina leswi ni tsakisaka hi build it ngopfungopfu leya kwala Giyani ku ni kwala Giyani mina loko ni ya ku xaveni la hambi ni xava xipedi hambi ni xava harika hi ku ni xava kona ni twa ku chaya Munghana Lonene ntsena hakhensa na sweswo na hina inkomu buthpete moni mi byela nkoka wa ku chayisa xiyanimoya amavhengeleni ya hina hi swi endlela leswaku va seketeri va hina kumbe ti-customer ta hina hinkwato va nga tluriwi hi minongonoko na mahungu na information leya nkoka swinene nkarhi wun'wanyana loko wo nghena ndhawini hambi loko wo va i tsakini i lava ku ta tiphina i lava ku enjoya i secha xikhwama loko u kuma ku lowihi ko ndi nga ri ko va swi lahlweni buthpete so a hi chayisi leswi swi tsakisiwaka hi hina hi chayisa Munghana Lonene hi ku ya hi leswi vayingiseri va hina hi xitalo va nga Matsonga so hi swi endla ku hi va hi kha hi sapota Munghana Lonene buthpete hayi ana khensa swinene sweswo mina swi khensa swinene ni na ku tshemba ku na Stanley leswi i yingiserile laha rasa mani la rito ro rasa Stanley mungutwa mirile a ri le jarateni le ndhaku le mta swita ku siku leri a nga ri ku kona buthpete swi twala straight mo ta hi le ka traffic circle swi twala straight ku Stanley la ka kona non khensile buthpete na ku mi kota ku hindlela mi kota ku hi komba na ku hi pfuna ka sweswi hi kaya swona hi khensile swinene akhensa valava hi bula na vona i Buden Daniel Nkuna kusuka ka Build It Giyani na Malamulele va hi twile kaya timhaka ta mina lexi ni vilerisaka kumbexani loko hi heta nongonoko lowu mingisero me kwalaho nga ko languta ka muganga leyi fambaka ka yoho i tindlu tingani leti ti vona ku ti kha ti komba onge ti ta hodloka kwalaya ka ngopfungopfu loko ti zetile va na double garage se swi tekela nhlokweni ku miyamela lawa loko mi xavani swilo leswi swi nga na swigandlu swo leswi ya va SABS SANS hi ndlela yaleyo mi ta kota ku va mi kota ku twisisa ku mi xave xi makiwa lexi xi nga ta kota ku mi vuyerisa hi ndlela xiphemu xexo xa nongonoko a xi tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi va ka Build It mina ni khalanga Pat Mathebula a hi hlangana nakambe ka nongonoko lowu fanaka hi Musumbunuku kwala ka Munghana Lonene FM makoma ndlela yo ku ta xitiviso xin'wana futhi la a ni nga xi vonanga ve ri ku na nhlengeletano a Kremetat a Snoopy Hall hi Sonta walowu ka khumbana timhaka tetiya ta mati mutivisi i Tatana Maringa ni khomile Tatana Maringa no sungula ku no hlwela ku xi pfula va ni rhumele khale mufambisi wa xitichi kambe mhaka nkulu ku na nhlengeletano Kremetat hi Sonta walowu ya ka wona vaaki marambiwa ku vamba kona hi ndlela yeleyo nongona ka humelesiwe ncindani Eric Mapasa ni khalanga Pat Mathebula a ni famba na Sunduza wa ka Minga na Patrick Shayi mbana siku lerinene ku hela ka vhiki kan'we na ku vi kahlani ni ya vihehli sweswi tata